Hello munaisong jokono namsogo ani kok bore STO to tinailam ang tabo ke tubi pheka normal goite kaisa video katal parwan oro ke joto porimanai biye 2 semester 3rd semester 4th semester oro major mana joto porimanai nara question to answer naibide topic ka morphology types of morpheme affix word classes word formation test marking hitongodo amoni parwan video tabo tubi pheka normal goy genara video na paitha jarnari te video na paitha jarane mani yagal sa khaba video na like channel na subscribe te video share bot play bide khadi chung tabo bisile chengna sinai urana question tongo morphology tamo orne answer ka morphology kaisa linguistic ni bedek morphology kokthino tui poribo morphology kri kokthini phayo morphology kokmang ungkha इंग्रेजी kokthyo sub or form tei ology kokthini kokmang ungkha the study of something sine doctor ni tai acharya morpheme no mangsiloi mung harkha tabo jine question number 1 ni answer baikha tabo ke sine question number 2 dayo phaja tu dayo tongo morpheme tamo no hin morpheme dal busuk tong ti tamo tamo orne answer ungkha morpheme ungkha jotoni kokthai chikon phano a kokthani kokmang tongo bini phunungmari machanai bini morpheme dalai tongo among kha kaisake free morpheme hyogja mangsiloi tai kaisake ungkha bound morpheme tabo ke sini 3 number tongo free morpheme tamo bini phunungmari siri answer ungkha sak bachai tongmanai kokmang ganang kokthai tei kubuni kok bokocho kungthai ni ko chubachu riwei mannai okhaino free morpheme hino bini phunungmari ungkha kaham chela kijing kumoi borok lama akorok gasini 3 namani question apakha taboke sunai lene sini 4 namani question totally ora 10 tiger tarijang taboke 4 namor tongo bound morpheme tamo bini phunungmari siri answer sak bachai tongmaya bachana hinkhe buini eba free morpheme ni chubachu nangnai kok bokocho ungkha bound morpheme bini phunungmari ya rok chong kuk akorok hingga sini tabok 4 namani question baikha ta 5 namani affix eba thepamari samono hin bini phunungmari siri answer ungkha kok sulini sekango kucharo ul de ul sekang kitingoi thepajaknai no hino phuno thepamari phunungmari ungkha ke juk phe kefe ko juk tor kotor khang juk ti khandi hingga mahke chingta nai ajini tabo bongma ti tongko tabo ke 6 number theka thepamari dal busuk tei tamo answer thepamari dal brui tongo aboro ungkha prefix infix suffix and circumfix no amono chengko borok bakhena wasa wason wakhlai hingga tabo ke 7 number tongo kok borok kok thepamari dal busuk eba thepamari dal busuk no samungo thepajak abona answer ungkha kok borok kok thepamari dal nei tongo aboro ungkha prefix wasa tei suffix wakhlai amo sinise samungo nango kubakku tabo ke sini 7 namani question baikha tabo 4 number tongo wasa tamo bini phunungmari sidi answer ungkha kok silini sekango thepajaknai no wasa phunungmari bo jogbar kubar ku jogbar kuar tungga phunuk mari chung nugo bo tai ku ungkha wasa tei bar jogbar ungkha kok siloi eba rod tabo ke chung wakhlai tamo bini phunungmari sidi tabo ke chung answer narinai kok siloi ni ulo thepajagoi kok thai katal snam naino honom wakhlai phunungmari hangjug di thangdi chajug di chadi tabo sini 9 namani question answer paikha tabo ke jinor phaisa paikha 10 namani tei 11 namani 10 number tongo wason eba infix tamono hin answer ungkha kok silingni kucharo achugoi ketal kokthai senamnai no hino wason eba infix kok borogo wason kurui eba nukjagya tabo ke 11 number tongo circumfix tamono hin abona answer ungkha kok silingno hitingoi thepajaknai koktheno circumfix hino kok borogo circumfix bo wason hai nukjagya eba kurui hinoi mano
Oke naro video na paitha sore mani bai belai bode khena hambai naro ani kok bora YouTube channel lo subscribe te video no like share bo khairi dikisa tamne ke naro baga ang ba hite kongo video toi khai dongo te video kaisa salamna boge belai khena kosto te kubangma jora nango amon mage naro ani kisa jora kubangma nangmani bagai naro kisa no support khiri te ano channel kisa subscribe te video no like ro khlairi bodi joto hambai bai playa